Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh Yerusalem. Pujilah di batandu, oh Sion. Ia si rebahanca pintu gerbang du tetap berteguh. Ia si masuk-masuk halak siringan baskam. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Ia sinjagai perbalengan dairandu maka damai. Si mereken kesenangan man bandu alu gandum si mejilena. Ia si mereken perintah mandoni. Kai si kata kenamin terjadi. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Ipesena kata naman bangsana. Perintah-perintah ras undang-undang naman Israel. Perbahanan si bagai laibahan naman bangsa-bangsa si deban. Bangsa-bangsa ilamete undang-undangna. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kamu umat-Nya. Haleluya, haleluya. Aku meroti kegeluhin sirai surga narini na Tuhan. Kalak siman roti endang gelu merasa lalang. Haleluya, haleluya. Yesus kap roti kegeluhan. Enda mesini rayakan kita ibas wari raya enda, wari raya kula ras darah Kristus. Tep perdalinan enda perlu enda maba pangan. Bagi pernandain jujung raga-raga lit babana nakan bekal si ulina kel ibas perdalinan geluh mekap setia jadi kalak Katolik. Engkai ning kalak meserakel jadi kalak Katolik. Lit kapi singataken sabagenda. Dauh seran masuk Katolik asangken bengket ku surga ni. Belas-belas enda banci kang lit perpayo na sitik banci kang sitik kel pela tuhu.
Ainda tergantung man kaikin si ertikan surga ainda. Adi si angka surga ainda bali ras dalan tol, nukah saja, belas dai bancilit perpayona, mankala sinurikan sa. Ibas wari raya kula ras darah Kristus ainda, iberikan man kita antusen engkai maka harus kita setia ertahan jadi umat Katolik. Kegeluhan ainda sada perdalinan si gedang kap ngaluri perdalanan si gedang gelaseh kempak di bata bapa guna ngalaukan kegeluhan si rasa lalap. Maka perdalinan gedang ainda iturikan icidahkan bangsa Israel si erdalan kempak tanah singgoi janjikan di bata jana ibas perdalinan si gedang ainda ibreikan di bata man kalakainda pangan nakan sini gelarina manna. Kenduari kita lit ibas perdalinan gedang ngalur dalan man banta ibreikan kangenda pangan kegeluhan si rasa lalap mekap Jesus jine si mereka dirina janah ia jine ngatakan sa aku kap roti kegeluhan. Maka Injil Yohanes sini bagikan kita ibas warisi sendah nurikan salu mahuli kaikin ertin Jesus ipebuaina roti ras ikan gelah banci man krina jelma sinterem sini ngikutkan Jesus. Kenca besur kala endaman ikut nalalap Jesus. Mungkin natena gelah iantu si kami terbagesan karena si terjadi enda. Entah pe si deban gelah na dat kami kapangan terbuain. Si deban mungkin ikut kena Yesus atena kidaram tanda-tanda sengget si deban. Maka guna kala enda gelah nukah akap nangangkaisa iturikan Yesus karena kai terjadi naik kempak nini kala Israel sini berikan di bata manna ipadang gurun gelah bansia ertahan geluk dengan lalap perdalin. Maka ibas kejadian Yesus ipebuaina roti IJP iberikan di bata nge manna simbaru si mereken kegeluhan si rasa lalap lanai baliras manna sinai sini man kala Israel tapi melihai denga Yesus kap manna simbarwe ia mekap roti sinusur i data surga nari jana isai saja pesi man kula Yesus ras inemna darahna endar sadaras Jesus janah kala enda krina ngalaukan kegeluhan si rasa lalap genduari nari labu pagin ngenca sebab alu ngalaukan kula ras darah Kristus nggo inanami alu dem kegeluhan si rasa lalape. Tapi pengakun Yesus karena dirina enda roti kegeluhan la iangka kala sinterem. Gua kaya kaban si mereka kulana nina sinterem. Ia ma anak Maria ras Joseph nia bali ras kita. Memang labo krinana si tuhulit enda banci masuk akal si kitik enda lang. Janah memang melalakang enda sila masuk akal si turikan tempat-tempat bali ras pertiga-tiga enda ragam pertiga-tiga ni bagai enda lit nina
perbinaga silaban si itawar. Mekap tukang roti. Sini daya karena roti tawar, tapi laban si itawar. Melucu Deba perbinaga, lit perbinaga si nekat tuhu-tuhu nina. Isi tukang gas. Nggo pengen cuah dalan lalap gas nalabu rem nina lang. Lit kanina deba perbinaga si kurang dahin. Mekap si erdaya rebinaga nasi goreng. Nggo tasak na kan tapi igorengi lalap. Lit kanina si perbinaga sila metah rekadiola. Mekap si rebinaga bubur nina. Nakan go jadi bubur pe idaya kena dengakang. Lah kata rekadiola. Litka perbinaga si tuhu-tuhu ya aneh nina. Mekap si rebinaga ikan mata yang ngedayakan tapi ikan segar nina buang meda. Litka nina deba endaka perbinaga si mau tuna kel nina. Mekap kala tukang cetak foto nina. Adi isungkun 3x4 sekai nita 5.000 nina. Nandai bapa turang rasa nina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Cirem ayo sir sinal sal indah mesada tandana kalak ngalaukan kula ras darah Kristus. Tep kai pesilit indah harus ngenda ian tu si iang kai suai ras biak na jine. Roti kegeluhan enda perlu iantusi salu kegeluhan labo otak ngantusi sama kalah yang kana. Isi nakal buku nakal diri Yesus enda labo banci yang kai alu ya untuk takal ta saja ngenca ugwakal pejagona lang. Inti nakal Yesus enda mekap sini gejapkan kita ibas lakone karisti sibadia. Roti ras anggur enda tuhu-tuhu ke jadi kula salih jadi kula ras darah Yesus si tuhu-tuhu. Labo lambang-lambang simbolis mencalam. Jadi tupung sialau kentu kula ras darah Yesus tupung komuni. Yesus eji nenge sini alaukan kita jana ia mesiringan dengan geluh ibas geluh tajine. Makar keteken komuni resada tuhu-tuhu kel kita ras Yesus. Santo Maximilianus Kolbe pernah bagaidanina bicara sumpamana mungkin mencimberu malaikat nang dangi manusia nina alasan na pasti sadangan sa arkiteken komuni. Malaikat pelabanci bali ras kita sada tuhu-tuhu ras Yesus. Kula Yesus ini alaukan kita enda jadi sada kula ras kita salu bagai kap maka banci kita ngalaukan kegeluhan si rasa lalap. Geluh si rasa lalap enda tuhu-tuhu teridah terjadi. Nggo sialaukan enda tiba selakone karisti si badia. Maka ipelim barui isegarkan kita mulihi alu kula ras darah Yesus. Arkiteken si isingetken man kita guna ya silikasi min geluh ta ratrus siban kegeluhan ta ulan aimin si ikut-ikutkan ngelakaukan dosa tupung erdosa kalak kempak kita luman balasan dosa bagi si sada eda. Sekala tukang roti bas sada kuta si kitik tukurna sada kilo mentega bas perjuma-juma nari. Tapi curiga nge iya maka mentega sini tukurna ndak labu tuhu-tuhu sada kilo beratna.
Adina perbinaga ngom yangka teh na ngom kari putar na kilo na. Piga-piga kali itimbang na mentega na janah tuhu memang ladem sada kilo mentega inda. Emo kang ngilas sakap na. Gua kepekan aku tokohi perjuma-juma daya tena. Maka ngelapor ia man polisi, dung na seh ku hakim, seh medung na ibaba ma perjuma-juma daya ku pengadilan. Maka ibas pengadilan enda nina hakim. Ugagia malit ngatimbangan du, kilo undu rumah, nina man perjuma-juma enda. Langpa, nina perjuma-juma enda. Adi bagai, uga dagi banci kam i kilo indu itimbang du mentega sini daya kenduai. Oh, nina perjuma-juma enda. Adina nukah kelbanci ngena nukah kel nerangkan saya napa. Guna kilowi mentega enda sada kilo jadi gelahna sebagai jadi penyeimbang ia bagai enda nina. Kupakai roti sada kilo sini kutukur ibas tukang roti enda nari. Jadi enda kepeikan tukang roti enda sineibu-neibu. Ulanai si balasi dosa salu erdosa. Kalak sineibu-neibu labo perlu si tebu-tebu muli. Di tebu-tebun kita pagi peri. Senina rasturang kekelengan. Lit kami darusur kalak sirbelas bagainya. Oh pastor, aku inda lalap kap bur ibas dosa, nggogia aku ngaloken komuni. Lit jabab-jabab ibas medsos bagainya nih. Aku enda bur labo perbahan megegeh man, tapi perbahan aku rusur kelupa, maka aku situ hunang goman nina, maka man rusur. Kita pe megati ngenda kita lupa, kita enda kalak Katolik, singgor sadaras Yesus selalu ngalaukan kulana komuni. Ngoy petangkas Yesus karena antusen isi geluhna ay mekap si bagi roti kegeluhan. Tapi lah melala si ngalaukan sa. Adi seperti dia kendah kam. Manna raskula Yesus enda lit perserina antusenna. Kai enda. Manna artina kai enda. Manna kai enda. Layetek. Tapi bansi besurbahan na beltek. Yesus roti kegeluhan pe enda labo nukah yang kai otak ta. Pikiran ta. Tapi laga yang kai enda pegeluhkan kita. La geluh dunia enda ngenca tapi lebih henasa siye kegeluhan si rasa lala. Ibas lakoni karistisi badia, ibas tep lakoni karistisi badia. Yesus jine kap jesi erdahin, erkiteken imam raskrina umat si pulung. Lakoni karistisi badia inda lakon Yesus nehken persembahanna kempak di bata bapa. Maka adi ersura denga kita nangdangi penjelasan keterangan si terbuain karena si denda adi merhat denga kita maka nina Yesus alaukanlah janah panlah alaukanlah janah inemlah enda medarahku tambah pengantu sentar bagesna pengangkanta karena gula ras darah Yesus kenca enggo si pan, kenca enggo si inem. Maka meriahlah ukurta jadi sekalak Katolik. Pace ebene. Dibatasi mada kuasa masu-masu kamu krina, Bapa, ras anak, ras kesah si badia. Amin. Yoga kita kerina
bebas gereja si